Hagani jak tu kali laingot ki brio ki lama saujur hadirin bakawai ka marti alto ka belakano bakanya stat da unyonya kali bentra lagi bentra kesedian jangkau ka truk ka bayang haru surak ba NS6 sa Umdihar River District. Kabar belum kali tu bakani genja kala ja menem step kapor Andrew Dunai ai ka bakawai ka kali marti alto ka badanyo number ML not San W San not andai sao ka belanya stat da unyonya hadirin bam semala batte la kam shu ini kali bentra yung divider bah dia bakal bentra ya koi pak truk kitmar kepada yung number AS01DD kendanyau arkra. Hangin dengan jalan ingot ki basong ate ke karir kila masaujur ke bakan tup yung nongnya abo kerteng ukondrong dekhar arpaisnem urap dekhar bat ukhar long dekhar ki bahasa basong wapung East Gentle District. Hangin kita ke nokot traffic wan kali man masuk ke Jakaban kitno itu masau civil hospital. Ini nama kerja masau ke berjur lek kendak no super care hospital Shillong.